Loron diag ba maluturo na bema agora dadão existe ela tatoli atual ba edição ohin loronian. Diag maluk sira tu relata baita bos sira katak ohin ia place presidencial Nicolau Lobato ia Aitara Claran embaixada Malásia hamutu ko diaspora Malásia ia Timor-Leste halau cerimônia simbólico ida hodi apresenta apoio ba cantina matak nebe gere husi senhora Bela Galhos. A iniciativa nebe dedica hodi tulung labarik sira. A evento se destaca a contribuição modesta da Embaixada Malásia na comunidade, especificamente dirige a sucursal Cantina Matak e a região administrativa especial Oikusi Ambeno. A apoio o objetivo atu hametin programa Sira nebe Lauda Down, no inclui atividade essencial ba tem no nutrição ba labarik Sira ia dili nomos ia Timor Larantomak. Ini adalah dokongan padu daripada komunitas Malaysia yang berada di Timor Leste terhadap inisiatif Presiden Ramos Horta untuk menjaga dan memelihara kebajikan anak-anak yang muda daripada segi pemakanan dan pembelajaran. So hari ini diaspora Malaysia di Timor Leste berbesar hati dapat bersama-sama dengan anak-anak di Kantina Matak ini untuk menyediakan makanan, untuk melapangkan masa dengan mereka dan yang penting untuk menyampaikan sumbangan berupa perabot, kerusi, meja, rak, buku dan juga papan putih untuk projek kantina seterusnya di Okusi. Di Okusi kami dipahamkan Presiden telah membuka satu pusat kantina di situ. So kita mendukung supaya perkara ini diperluaskan untuk manfaat anak-anak di Okusi. So itu tujuannya kita berada di sini pagi. E cerimônia ohinha reforça a solidariedade nebe continua na fating Husi Malásia o Timor-Leste onde reflete a cooperação nebe buras entre nação ruane liliu a iniciativa humanitária ho ninho foco ba ia comunidade. Husi Palácio Presidencial Aitara Claran digna serão Argentina Cardoso Tatoli.